adofo me da se onyame sunsun na basa kese no enka ho wate na menua mebisa se ho te sen na me ka se nantwi ni hwu a o hye no efiri ne maama yam yenyi ama ne da eda ye bekunu no ene nipa da sande ne na ne kaja ene ye mane no yishu ne ma no eno kire se adeso bi betima beto so a wanya boafo a ntimi yida na ne ama me kan se enne da hofo nyame dia che na mu within the prophet of the century me pese wo ko siada eye chena bra me nso wate mama men ku men se wo na mu na me pese wo ye nyina ne se ti ase se osoro mo soro hene one boafo na mu se nipa ene be nipa dua dia anka yenyi nipa bia na mu enamo awrade nyankopon ti yesuso yase like page na share comment in sama me be kan na menua kire wadwe wate nya temidie na mu ayentiase ye nyina ye ni se your brother I friend first near friend ay ujaba say osini din abaye Azuka na Azuka so ayere bof penny din aye nwe din djumadie e Kumasi abonten so Ghana tokoro biamu odin djuma na we no call TikTok live na brantie bia bisa ne se eja mitu kwan no nya hwenye da no so send picture o document fabra me mon pai ma nye susu ni mama wan kasa odin sika wo se send bra keke me mo aw wana brantie ni sia sia obedi na tem se kwasi asem se na mo sabe mo de ada Ghana fo a mani hu ade brantie di Azuka tempoto kana Azuka se mi fiso me pese na afa Azuka na fo hu ni onka why speechless se onka obi no be bedi na tem in fact me di fo am tie that day Azuka o life na me hwe bi abrante di na tempoto eno na me pese me kira de mi ensa bi na yetie ne ye hwe ni ye wa asofo a omoye Kristo atitifo any all members so they are church goers any word difo they deal with God direct omanya kopon edikan mami ka samchiro abratia odi enyamara sem na Azuka konso mu anu krok no se susu apasa sa Azuka ye obi oye kawoda konso mu anu krok tie yo na for me too I didn't for now you're dealing with Old Testament we shall man show me ye ni yakopon did direct ma sha branche le kasa na ma me beka bi ni se wo se Azuka yi ni tinwi no de a hye fom ne che se oni hwe ya abranche ameka sam kiro se bia itwa so a ni ntu ase timi fefe wo se wo mpachaw na so no so ye be ma no ne oba akoda wa meka wo abranche se mi kwase ntwi kura me tie yi e na oba ka me a me de me mfa camera nsi me husuo me work deep abra be hu se me na me work deep no na se onyama bibiri me bacho me nia se me support Azuka but no kure na ewo mu na me pesa me ka tienie Azuka ye nipa o ye nipa o onu so ma me na ewo no o me ka we anya Azuka na dikan wa hwe snap o anya Azuka o eno dikan wa bu nsa o ensebu o hodada ansa Azuka ba ye ku nsa wa hifie ye ku nsa abontere so me am tie ni ku nsa kaish
na Azuka na ne din tini ame kira de me si asofo na ye ni Nyankopon dere direct no wodi agora ye bekun wodi agora bekun tieye man fa Bible ye fantu obi ahwe bia fa Bible ye kan Romans chapter 28 verse 7 saka me kamera ma betime siso ma me kan ye nyina etie ye siso ma me so wo twi kura na kani pantie ni ye me pese me kire wiase nyina se camera fo no me pese me kire wiase nyina se enya Azuka ni first person ya ogun sa o nyame ne Moses ne kasa yo yakwa me patch Numbers 28 verse 7 Numbers 28 verse 7 and the drink offering tio drink offering and sa afore the book shall be the fourth part in the holy place. In the where? Holy place. In the holy place. So I just here. Thou shalt cause the strong wine to be poured. Tio. It just say thou shalt cause strong wine to be poured. Why they just say Nyankopon and they church Moses. So on yet. Around here. Men funny sa de na Azuka kwaye na etra bi keke osu amon ria o be wa keso obi eno wetima dane sa de na ma bama men kan so se Ghana asofu ye fake ye wa asofu nyame ni muomo nyame ti o masam nyame mo direction o Azuka kasa o se we ni nyame dia mal so wonye tieye to asome Thou shalt cause the strong wine to be poured unto the Lord. Enti Azuka de bufo and the consumer 1 o'clock. Akofiensa. Enti twani timi. Abrante wo sitimi na Azuka twitwa na ode ayren. Wa bra no ho ase. Oboa. Si etwadu yaso na dua fefede ya husa Azuka onimi ya woye. Timi wo tumi wo de atekyere wo. Wonya fa ahodie in life. And I'm here to prove to you. So we are going to the bar. Me pato, I am sorry. It's in ye abufu. Sharia. And sana Azuka bunya Azuka na di kayo. Brother, Famiko Psalm 75 one going. Come on, Famiko Psalm 71. 75, sorry. 75 verse 1 going. 75 verse 1. Psalm 75. Tio, onyame de pejo bi and obro biase. Na kuro bi kita urade Nyankopon. It was full of red wine. Call and read it. Cover me. Psalm 75. Call. The verse number 1. Call. Unto thee, O God. Tia how? Unto thee, O God, I give thanks. Tio, Nyankopon, David nani Nyankopon edi nsawoso. Edi David, ya wo David asebe wo Azuka, ya wo Azuka nsa, ya be wo David. David na egu nsa, eka kire urade. Enti otumfo oti kokoso, sabia buru sabia nyado. Wo pa papa ni egu nsa onim nyansa. Ochinyere, wo pese egu nsa onim nyansa. Brumai otumfu kwasidan ogunsa woni nyansa araje obi no pe no so be kwa Azuka ho obi no pe no so be ba mi bifo kwasiantwi ho na me mesunsun nyuma ama no a u case pa ene say wa hu ena wa ochi amfo sika araje mami kaza mchiro u tiwi na wa ene drelo gusu no eno emfa solving a problem who could be a sunsumuno yet chill. Yeah, 6 no I say. For promotion does not come from the east. Tio, quiet. It does not come from the west. Nor from the south. But God is the judge. He put one down and lift one. I say for Azuka count. On ma bra posuye on fa ne san kawe Ghana so for bi nya de
but do not to me so. In Suana Azuka Pomuno, on this one connection, they link up together. Call or say 18 or say, for in the hand of the Lord there is a cup. In the hands of the Lord there is a cup. And someone. I'll say, for in the hand of the Lord there is a cup. There's a cup. And the wine is red. I tell you. And there's so many people have given these directions. It go well there for them. I call you Yamam. But don't take that opportunity to come and insult the man of God. I'm telling you. Nipana and telephone from that Old Testament. Masa, who's your man? Who's your man? Show me. Would you go and tell me your life? Ghana, son of Jimmy Sika. What Jimmy Sika Swani? I bet you, I stand. Mimi down maso na mjina na mi peja red one na mi kunsa kasai awia pie eno ne yere fra wia mi kunsu ku fom mi kasai na ne bibia loki ababa be pacho enti moment na o mane nyama dwene se Ghana se onam kwamba ne so ana o ye na dia you have right to go when it natam still ni papa so ko wo problem pa ne say abante kofi wo problem pa ne say sabe and to hwebu ni panimi ebi egu obi anim na so wo de yebeto me yatia so a hwan na agimie hwan na Azuka sabe Azuka agimia na so ye na de na so ye ofa me ko mama kwaje moa brama me mo sika brami to nyama na me dware no officer me call me gare me tina na se me ngare sika pa e wo kwa obi afa so pene de na se oti abrochire ho na wo kan kwase asem mo ti abrochire ho kan kwase asem bema me ka kire wo pinipa no me pa ne chew pinipa no mo pa ne chew na asem fa na asem nko menya wadwe se na me pa chew ena me nyese hwea odi picture sa also o to me bi dia a office of me dey defend ho dia then don't go apology tio bible so nyankopon hwe gu fam ama hantan for ben ebubu ye enti say di gu fam a ema awonbone aben ebubu omutimi operate biem kobi sahemfo na epunsa no they will tell you but Ghana yan kan kure Bible baby ya asofo bi teno won ko Bible school no baby ya mo teno and what it says but the inside details of the Bible no yentimi ye have you able to waste your time to make research about the Bible? Have you waste your time to make a research? But when you research here, me call you hababi wa mko fakra me kunse wonwira nim na me abse ni pa yare ko ekita tumi wona utia ukasati Azuka se Azuka gunsa ne pa cha wo ko ware no wo sofo ko ware ko de snap ko ye wo sofo ko ware o de snap ko ye won fa snap anko ano de nsuo ne gugu tuam ko mabusiafo Ghana for is a time of me ni nya nkwasi asam ni nya ni petitem didie ni nya na ntitwitwa ni nya ni pahwe ase pebre na pe Bible of wisdom ne sua kom ne tie ene ye kenkan Songs of Solomon ye kenkan about Moses enso yenim wotia so dem ni yetu Yesu ni wayo wasma ayilele wasma ayilele wasma ayilele no madeko na uhurihuri uhunhu aba ma wasa ma onfifiri wo ye tuno ayilele ni nsuo kesia bosomo da Nigeria gogo obi an make research no hwe obi an make research no hwe
Ghana for ye ni pasai do ebia ukra ukasai sa uni Azuka kasai here anka bibi befima ba o ana Azuka so sete wase anka bibi befima ba abrante wanye ni ye me kanu preto di focus e me kanu preto me gas me so fontina me support Azuka but Azuka na ye ni ya mama Azuka hye Azuka mama na hye no adana me betran ka se the Archangel Raphael oye aduma Wednesdays me start them church me was asophobia azanphobia 2525 asophobia mo kra na mo man enye wani tise me church na me wo mo ye ai copy na emo ya obi kire na no ma sie kire ba fa na ma dan no nyame hu mbobo nyame hu mbobo ya ni say ya wo ye tusunsun sorim eni ni pagya yo mami chiam papa odifo akwa church of Besada papa mi chiao sunsun nyuma koso papa wo ahode wo da so ye mani so bebre abrina bia me show TV na church sunsun sa mani age pa because sunsun nyuma no ya wo si ye di kan fo mo da so akitam na mami chiam papa na me charge hu akabo de ted na mami chia the king of Jew domi papa mi chiao wo sunsun nyuma no mo ye mo nkasa but sunsun nyuma no koso emma onyame adwuma eyefe mani pa bi so se tumi wo ho onyame tumi wo ho oda se papa wo cheche for the water and for the water Pentecost matter so munya wi am ho beto e de ye nti bra 31st so aye pa bi e de asoja na yesunsun nyuma ma ye ma no papa na aso tu TDC e mesra papa increase product they say for the water no ya no ma di afa ye nya bi ponto ye yesu for the water and candles no mo se ya abosonsomfo enso nda omo beti ase no aisa ponchen a wanya nche no wi ayi roba papa nya mi chira ko so acheche for the water no na for the water no mo si yes ye dia ba for stay first no anka cheche so obi anso candle bende uko na cheche first so candles no bright mi short akodi aso dan na won si enso ho no oni nyina akodi yo enso mo wi ano cassette gensi nyame hu mo bo wate enti na me kan se high attention TV attention TV ni dia me pa chawo no di fa ko se ntwisu ni jebre na to bo ase adi ma chine ti nya saka san kan na fa mo obi nti mon trans na fo wadwen kire bra obi se papa me ni pa me da me huso da pasa me pa chawo pa ko komesa pe ebro nura na ehwan na ya wo no fa bi shem na ko janje fatom patifi da boni bia oso bia bitwa wate arani shira na yo kase that's my crown. Bye bye.